ngomqophiso akukhangelwanga uJoseph kodwa takusakhe waloa wakhangelwa Abraham wasala uSara kodwa takusakwenza lesibili wasala uAbraham wasala uJoseph wakhangelwa uMaria ngoba kuyo sonkoma kuyo sokwahlulisa kuyo sokoyisa isono kuyo sokwenza ngoba abavumelana noThixo lento yabo iqine. Wakhangelwa uSifazane ufuna igazi yathandaza igazi ofunyana uMaria wayengeyontombi egcwele eyafumanekayo yaba nobaba amantombazana abasitayile onke ayengalalela amadoda umthetho. It was a principle. All right. And Maria yokugqibela intombazana engathathu kuba wayisele elotsholo esendeleni ebheke emandweni. All right. Onke amakhosikazi athathileyo ayazi bathi ayisethe ewe bafane kasazenzi yethu Yesu usenza le ndoda phakathi. Yeah. When meaning it holiness. Maria was not qualified to carry Jesus. All right. It was the grace of God. Maria wasendeleni ebheke kwendeni engomntu wayengakhetha mfa wakhona intombi zabaSrayeli esasingekathintwa ngamadoda singekathi ewe emadodeni. It was a grace. That is why isithunywa kasifika sange sithi vuya uncedwe impilo yakho sathi vuya wena ubaba lweyo, because that time God was introducing the way kuzongenwa ngayo kulo mqophiso ongenwa kuyo kuzongenwa ngegrace. Wayeluzothwala lo mntu ufanele igrace. She is not qualified to wathwale. No one in this earth awayengathwala uJesu. Wayengasusa igrace pha kodwa vuya wena ubaba lweyo. Not phakathi kwentombi phakathi kwabafazi, not phakathi kwentombi phakathi kwabafazi. Izulu liyayazi into enzeka emhlabeni. Izulu lifumana into zomhlaba kodwa izulu afumana le ntokazi kukhangelwa igazi kasithandaza eliza kwenza ngomqophiso omtsha ungaphindi uxeke. Hayibo lo mqophiso ungaphindi uxeke. Usibona sinaba nje lo mqophiso sathola le nto madoda ngo-94 kungakalula sayithola abazali bethu elangaphandle bathi ngoba le nto madoda yakhiwe kuyo bakhanza nabakasitha nabakasatha yafika mfini wesangoma yafika ndawoni embi. Igrace kaNkulunkulu, grace kaNkulunkulu akukenwa ngegazi lomama notata, akukenwa ngegrace kaNkulunkulu. Akukhonzwa kule nto ngezinto nazo kodwa khonzwa ngegrace kaNkulunkulu. I'm the last one nazothandaza wayengabambe imayika shumayelo Kristu kodwa igrace kaNkulunkulu yasenza ngamadoda esingabona namhlanje. Ngiyathandaza lapha kusebusuku kule verse 27 mfundo esiswama ivale iBhayibheli yakho. Chapter 26 verse 26 verse 27 chapter 26. Wayithabatha nendebe
wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke selani kule indebe nonke le ayikhethi leya ibikhetha lo mqophiso omdala ubuchuza abathile thina mampondo asikho pha thina mampondo nandelibolo sewan asipal yakhetha omdala mqophiso yona nto sisokolayo xa sishubayo kuthiwa sikomajuti nize nomjuda la mqophiso selective ukwabathongayo kwabangabafuniyo kodwa lo kodwa nonke lo uvumela thina sonke selani nonke nifanele ukusela kulo Yabo! because yena umnqophiso omdala dadewam lalingaselo lalichithwa nje kodwa eli lichithwa lisele ngoba ukuphila kusegazini ubomi kusegazini le nto yokuselwa kwa kufuneka sibe nobomi bakhe into ayithandayo siyithanda into angayifuniyo singayifuni into ayilangazelelayo siyilangazelele kwafakwe lakhe kodwa selani yona nto umntu osindisiweyo noyesu ngaphakathi ubengakhathwa afunwe ezonweni ngabantu bangangenonga kuyesu ma abajona sebekhoma bahlala emanyaleni bade bakhuzwe umuntu angenwe uyesu wasela eligazi lomnqophiso ikawa ikakekisa izono Ameni! kukhokeka kuliwe ngomntu onileyo esithi uyesu ngaphakathi mina kushumayela lo owahlukanisa umuntu nempilo yeli hlabathi laba bangenwe nguye bayazelusa ufika sibanjwe yimpilo yesono angene ngaphakathi sisale igazi lakhe wabayana so siyazelusa we cut off impilo yesono siyazelusa isayi yokuba sikhona kulo mnqophiso siyazelusa bonakala ukushumayela kakhulu kukhona emnqophisweni wenza amanyala uyesu bam niyababona ngeziqhamo hayi ngezibusiso ngezipho ngeziqhamo if you don't have the fruit of the spirit noba you claim into yoba wena wabhaptizwa ngamanzi amancwele ziphi izithelo yini siyadeleza uverse number 28 mama wam kuba ligazi lam eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa yabaninzi leli gazi liphalala ngenxa yabantu abaninzi ukuze kuxolelwe izono isizathu seli ngokugazi kukuxolelwa kwezono wabazenzeleyo kusho ukuthi lo mgidi
ukuba ngabe izono nazo lisekhona igazi lakhe ukuba likuxolele, ukuba awunamnqophiso wenze noThixo ukuphila right emhlabeni, ungawenza lo mnqophiso namhlanje. Igazi selikhona ukuba ngabe ulapha phakathi kwethu, wena inhliziyo yakho ikude noSimakade, ungeza nayo angayelusa namhlanje. Kuzovela amadoda awuganyelwe nguKristu, amadoda anenhloko enguKristu, amadoda athatha leadership elandela leadership kaKristu, amadoda aphotisiweyo nguKristu. Alilizwe lithi ngamadoda enze isivumelwano noThixo wawo. Sokhumbuza siyenziwa ungekaye engcwabeni, siyenziwa ungekafika ethuneni, siyenziwa sivumelwano nokudalayo. Likhona igazi likaYesu elakatela wena aphalazelwa thina sonke apha keke nongaphandle kwethu waphalazelwa igazi. Impilo yakho noma yonakele kangakanani, siyalunga izinto kuyatshintshwa, kodwa ungaye engcwabeni unganaxolo noThixo. Likhona igazi elixolela abantu izono zabo. Asivala amehlo ethu sithandaze, sivala amehlo ethu sithandaze phambi koThixo wethu ngokuvuma kwalo mntwana athi bazali bam ngenzeni ngolu hlobo. Ukhona lapha entendeni, lungisa indaba yakho noJehova ofilayo. Isivumelwano sakho wasephula noThixo siyalungiswa uba selikhona igazi. Osathatha umathike sizothandaza, selikhona igazi, selikhona igazi. Asivala amehlo bantwana. Kuyenzeka ukuthi kanti wawungaphisane naye ngenxa yobude bezinto bendlela, kuthi kanti namhlanje uThixo uhambele kuwe selukholwa. Senzele inceba ungaphoswa ngulo mzuzu wokunqophisana kwakhona ngegazi lemvana uYesu, ngenxa yale ndodana yakwaSikodlaba. Kuthi kanti licebo likaThixo lokubuyisela wena emnqophisano omtsha.